بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü bayanımızda şu Oraza jönündө, Ramazan jönündö ötkürsek dep tuura gördük. Ramazan jönündö Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de şunday Bakara suresinde şunday dep aytat. Estaizu billah. Şahru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Huda linnâs ve beyinâtin minel huda vel furqan. Bu Ramazan ayı öte bir ulu ay. Sebebi Ramazan ayında Kur'an düşürüldü. Kur'an şu Ramazan ayında düşkön. Düşkönde de 27. günü Kadir günü düşkön. Lavhul Mahfuz'dan dünyanın asmanıga bir günde şu Kadir günü gana düşüp, anan asmandan yerge 23 yıl içinde bölünüp arkanday okuyalarga şartga karata bölünüp 23 yılın içinde düşüp bütkön. Bu Kur'an adamlarga hidayet. Allah Taala şu Kur'an bilen hidayetni bildirer. Hidayet yoluna başlaydı. Bu Kur'anda hidayet için en bir jarık daliller, bayinatlar, hüccatlar var. Kur'an okup Kur'an düşünseler, bu Kur'an başına yağaçın hidayet ekendigini açık Allah Taala şu Kur'anda aytып bergen. Vel furqan. Cenab-ı Kur'an sizlerge aramalarda ajratıp beret. Günö soğukta ajratıp beret. To'ra emas, to'ralıkta ajratıp beret. Kur'an şundayn sizlerge bir hidayet bolup düşkön Kur'an kitap bol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Ragima an furajulin zukirtu indahu ve lem yusalli aleyya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Men bir yerde oturgan kavmin arasında menin atım zikir kılınsa, al degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atı zikir kılınsa, Peygamberimizin atını uqsa, biroq Peygamberge salavat aytmasa, anday adamdın murdu yerge şıkalanıp, südürölönüp, kor bolsun deydi. Peygamberimizin namını uqqan yerde bir salavat aytışımız gerek eken. İkinciden, bir adamdın aldığında ata-enesi bolsa, je atası, je enesi biröö bolsa, biroq oşo ata-enesiye hizmet kılıp, bir işe kire albasa, oşol adamda kor bolsun deydi. Bu bizim bir işe kirişimizge sebep, şu ata-enemizni hizmet kılıp, anın razılığını tavışımız bolatken. Oşonduktan kimdin ata-enesi bolsa, je atası var, je enesi var, oşonu hizmetini kılıp, bir işleşini açıp alış gerek. Eğer ata-enesi bolup durup, hizmetini kılıp, razı kılalbay, hizmetini kılalbay, bir işe kire albasa, al adamda kor olsun deyip Peygamberimiz karış etken eken. Üçüncüsü, bir adamga Ramazan ayı kelip, oroza karmap, bir işe kire albasa, bir işle içine çalbasa, al da kor olsun. Elhamdülillah mana bizge Ramazan ayı kele zatat. Bu Ramazan ayı bir işle içine aşa turgan ay. Orozonu karmap, bir işle içine aşa alışırız gerek özümüzge. Ramazanı karmavasa, oroza karmavasa bir işle içine aşa baytaga. Anday adam kor olsun deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşı etken eken. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken, Man faraha bidhul Ramazan harramallahu cesedehu alen niran. Ramazan ayının kirvatkanlığına kim suyunsa, elhamdülillah, mana Ramazan ayıga jetip atabız, kelip atabız. Ramazan kelip atat, emi oruza karma etkenmiz, köp soğukturga iyi bolat etkenmiz dep suyunsa, anday adamdın denesini Allah Taala dozak otuna aram kılat deydi. Ramazandan kelgendigi üçün suyungan adam al dozakka kirbeyt eken geçetkende. Bu Ramazan ayı şunday ulu ay. Asmandan kança kitap düşkön bolsa bardığı şu Ramazan ayına düşkön. Misali İbrahim aleyhisselamga kitap düşkön. Al şu Ramazan ayının birinci günü düşkön deydi. Ramazan ayının birinci günü İbrahim aleyhisselamga kitap düşkön. Andan keyin Musa aleyhisselamga Tavrat düşkön.
Al Tavrat Ramazan ayının 6-cı tünü düşkөн. 6-cı tünü Musa aleyhisselamga Tavrat kitabı düşkön eken. İbrahim aleyhisselamdan keyin 700 yıl keyinken. 700 yıldan keyin Tavrat düşkön eken. Andan keyin Zabur kitabı düşöt. Bul Ramazan ayının 12-ci tünü düşkön eken. Tavrattan keyin 500 yıldan keyin. 500 yıldan keyin Zabur kitabı Davud aleyhisselama düşkön eken. Andan keyin İncil düşöt. İncil bul 18-ci tünü düşkön eken. Ramazan'dın 18-ci tünü İncil kitabı Musa aleyhisselama düşkön eken. Bul 100 yıldan keyin. Alfi ve miati sene 1100 yıldan keyin. 1100 yıldan keyin Tavrattan keyin. Anan İncil düşkön eken. Anan Kur'an düşkön. Kur'an şu Ramazan ayının 27-ci tünü düşkön eken. İncil'den keyin 620 yıldan düşkön eken. Ana şundayın asmandan kança kitap düşkön bolsa, bardığı şu Ramazan ayında düşkön eken. Oşonduktan bu Ramazan ayı öte bir ulu ay. An İbn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallam yaqulu law alima ummati ma fi Ramazan la tabannaw an yakuna as-sanat kullaha Ramazan. Peygamber sallallahu aytgan, eğer menin ümmetlerim Ramazan içindeki berekelerdi, Ramazan içindeki faziletlerdi, Ramazan içindeki dereceler bilgende, şu bir yıl toluğlu Ramazan bolsa eken, bolğanda жақсы bolmagıla, bir yıl toluğlu roza qaram жүрөгенде жақсы bolmagıla dep attan qılat deydi. Ramazanda uşunçalık bereke köp. Ramazan içindeki berekeler bilbeyiz dağın, anan tezirek Ramazan çıkıp ketse eken, bir ay çıksa eken, bütse eken, ay kılsa eken dep şaşırırız. Eğer Ramazan'da berekeleri bilsek, faziletleri bilsek, bu Ramazan ayı takırlar tügönbey, ömür boyu Ramazan bol yürüverse eken dep attan kılatılek. Sebebi bu Ramazan ayında kança жақсылық bolsa barda şu Ramazan ayında toptolungan deydi. Ramazan ayında qanday ibadat kılsak kabul болады. Başka vaqtda Allah Taala qalası kabul болады, qalası kabul bolmaydı. Ramazan ayında qanday dua kılsak duamız kabul болады. Başka vaqtda Allah Taala qalasa kabul болады, qalasa kabul bolmaydı. Ramazan ayında qanday günah kılsak istiğfar etse günahlar keçiriladi. Başka vaqtda günahlardı Allah Taala qalasa keçiradi, qalasa keçirmeydi. Jana Ramazan ayında bir oşa oroza qarmagan adamlar mağa tezirek kelse eken dep bir kütüp oturadi deydi. Bir kıldıp oturadi. Oroza qarmagan adamlar tezirek mağa kelip kirse eken dep bir kızıp oturadi deydi. Mana Ramazan ayına şunday bereke faziletler köp bolgonduktan, eğer şunday faziletlerini bilsek biz şu bir yıl tolole Ramazan bolsa eken dep attan kılatılek. An İbn Umar Hattab radhiyallahu anhu annahu qala anin nabi sallallahu aleyhi ve sellem iza istayqaza ahadukum min nawbihi fi shahr Ramazan. Hazreti Umar ibn Umar radhiyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den men uqqamı şul hadiste Peygamberimiz aytkan. Orada qarmagan adam tünde uqtap turup uykusudan oygonsa, oygonup turup bir jambaşıdan bir jambaşıga odarılsa, şunda bir perişte aytatken. O bende, o adam balası, Allah sana bereke versin. Allah'ın rahmatı olsun sana. Emi uykudan turdun, kayra uqtap kalbay, turup namaz okuğun deyken. Al bende şu periştenin sözünü uqqanday olup turup namaz okuturgan bolsa, ağa oşol töşöp dua kılatken. O Allah'ım, şul adamga bir işteki en bir yumşak, büyük töşöptörü nasip etkizgin dep dua kılatken. Kiyimni kiygende kiyimleri dua kılatken. O Allah'ım, bu hazır turup namaz okumakçı olup atat. Bir işteki en bir koz, kıymat balı, jaş kiyimlerden kiygizgin dep
кийимдери дуа кылат экен. Бут кийимни кийип эшикке чыга турган болсо, тарата алмакчы болсо, ошо бут кийимдери дуа кылат экен. О Аллахым, мунун буттарын Сират көпүрүгө барганда бекем туткун, тайып түшүп кетпесин деп дуа кылышат экен. Идишти алса, кумганды алса тараталайын деп. Ошо кумган дуа кылат экен. О Аллахым, буга бийиштеги алтын кумгандардан насип эткизгин деп, ошо кумган дуа кылат экен. Тараталса суу алып, ошол суу дуа кылат экен. О Аллахым, суу бардык ыплас нерселер тазалагандай, мунун денесини күнөөдөн тазалагын деп суу дуа кылат экен. Ал эми намазга турса, ошол үй дуа кылат экен. Өзүнүн жаткан, турган, намаз окуган үйү. Айтат: Аллахым, мунун кабрыны, көрүнү кең кылгын деп дуа кылат экен. Көрүнү нурлуу кылгын, кең кылгын, рахматыңа алгын, рахматың жадыргын деп дуа кылат экен. Шулар бардыгы дуа кылгандан кийин Аллах Таала ошол адамга рахмат назары менен карайт экен. Карап туруп айтат экен: "О бендем, минка дуа ва миннал ижаба." Эми сен кандай дуа кылсаң, кандай тилек кылсаң, мен сенин дуаңды, тилегиңди кабыл кыламын деп Аллах Таала өзү жооп берет экен. Ва минка суал ва миннал навал. Сен кандай нерсени сурасаң, ошо сураган нерсеңди беремин. Эмнеден кечирим сурасаң, күнөөңдү кечиремин деп Аллах Таала жооп берет экен. Мана Рамазан айында туруп алып, бир 2 рекет мүмкүнчүлүгү болушунча намаз окуса, ушундай улуу соопторго ээ болот экен да. Ошондуктан ямбагылил муъмина яхтарима шахр Рамазан ва яхтариза минал мункарат. Муъмин адам, мусулман адам Рамазан айында шундай берекелүү даражалар, фазилаттар болгондон кийин Рамазан айыны өтө бир урматтап, сыйлап кабыл алып, орозо кармап, түндөрү намаз окуп, оозуну сактап, көзүнү сактап, кулагын сактап, Рамазан урматыны сакташ керек. Себеби Рамазанда шунчалык даражалар, берекелер турат. Анан орозо кармап алып, кадимгидей эле кечке чейин күлүп, же азыр мазак сүйлөп, жалган сөздөр сүйлөп, шындык сүйлөп жүрө берсе, же суга түшүп алып кечке чейин көлгө кирип жүрө берсе, анда Рамазан урматы кетип калат. Рамазан шундай урматтуу улуу ай болгондон кийин, ошо улуу урматыны сактап, өзүнү сактап, эч кандай күнөө жасабай, ошо Рамазанды таза сактап кармаш керек да. Азыр биздерде мисалы кебирлери бар, кебир адамдар бар, орозо кармап алып ысык деп сууга жуунуп жүрө берет кечке чейин эле мисалы. Салкындап алайын деп. Ал жуунуш макру, сууга түшүш макру. Кала берсе Имам Азам рахматуллахи алейхи айткан, кийимиңди суулап туруп үстүңө жапсаң да макру деген. Себеби ошонун пайдаланасың. Ошонун рахаттанасың. Орозо кармаштан максат неме? Бир аз кыйналыш керек. Соопту кыйынчылык менен табасың, оңойчулук менен таппайсың. Канча кыйналсаң, ошо кыйналганыңа жараша сооп болот. Канча кыйналсаң, нафсың өлөт. Нафсы өлтүрүш менен, нафсы кордош менен сооп табабыз. Канча нафсы кордосок, шайтанды кордогон менен барабар. Шайтан ошончолук кордолот. Ани Наби алейхи вассалам аннаху кала ман хазара majlisal ilm fi Ramazan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sana. Жанап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким Рамазан айында шундай илим болуп окулуп жаткан жерге, баян болуп жаткан жерге барып, ошо баяндарды жакшы көңүл коюп укса, Аллах Таала ошонун ар бир басып барган кадамыга bir жылдык ибадаттын сообун жазат. Ар бир кадамына bir жылдык сооптун, ибадаттын сообун жазат экен. Ва якуну ма'i тахтал арш. Ким ошондой бенде, ошондой үммөтүм кыямат күнү болгондо аршын астына менен бирге болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан Рамазан айында каерде ушундай илим мажлиси болсо, баян болсо, барып катышып угуш керек экен да.
Ve men davama alal cema'a fi Ramazan, kim o'sha Ramazon oyida qayerda jamoat bo'lsa, doim o'sha jamoat bilan birga yursa, taravih namozini o'qisa, shunday majlis bayonlar bo'lganda, sharat bo'lganda bor o'qisa, Alloh taolo qiyomat kuni har bir bosgan qadamına bir şar jasab beradi debdir deyishdi. Har bir qadamına bir şar jasab beradi debdir. Al şarlarning bardығы Alloh taolo ne'matlaridan, jirg'alchiliklardan to'ldirilgan. Al endi o'sha Ramazon oyida kim ota-onasiga yaxshilik qilsa, al adam Alloh taolaning rahmat nazarına ega bo'ladi. Ota-onasiga kim yaxshilik qilsa Ramazon oyida, anday balani, anday yigitni Alloh taolo rahmat nazari bilan qaraydi. Allohning rahmat nazari tushgandan keyin va ana kafilun fil jannah. Payg'ambarimiz aytadi, o'shol yigitni beshga kirgizuv mening mo'ynimda deydi. Men kepilligini alaman deydi. O'shon beshga men o'zim kirgizaman deydi. Va ma min imra'atin tatlubu riza zawjiha. Je bo'lsin bir ayol kuyovini o'sha Ramazon oyida roziligini istab, rozi qila turgan bo'lsa, ağa Mayram enevizdan sovuni beradi o'sha ayolga deydi. Asiya enevizdan sovuni beradi. Alami shu Ramazon oyida birovdan ajatin chiqarsa, birov bir ishni jasayilmay, je birov ish atqaralmay qiynalib yurgan bo'lsa, o'shaga yordam berib, o'shaning ishini bitkörib bersa, Alloh taolo qiyomat kuni bo'lganda uning mingdegan hojatlarini atqarib beradi deydi. Albatta bu dunyodagi muhtojlik hech qanchalik muhtojlik emas. Muhtojlikning ko'pi oxiratda bo'ladi. O'shandaqdan oxiratdagi muhtojliklardan mingini Alloh taolo atqarib beradi deydi. Bu dunyoda bir odamning muhtojligini atqarib berib turgan bo'lsa. İza kana awwalu laylatin min Ramazan zufidatis shayatin. Ramazon ayının birinci günüden başlayıp bütün şeytanları zincirlab baylab qo'yiladi. Şeytan jinlerin jamanini zincirlab put qo'ldan kishingda baylab qo'yiladi deydi. Dozoq torni eshigi javilinadi. Hech bir dozoq eshigi ochilmaydi Ramazon oyida. Beshikning eshigi ochiladi. Hech bir beshikning eshigi javilmaydi Ramazon oyida. Anan Alloh taolo har tunda Ramazon oyi bendelariga qarab 3 yo'la shutib qayrilatgan. Hal min sa'ilin fa'utiya. Hech bir maqsadini, tilegini so'raydigan odam bormi? Men o'shaning so'ragan narsasini berayin. Tavba qilgan odam bormi? Men tavbasini qabul qilayin. Kechirim so'ragan odam bormi? Men uning gunohini kechirayin. Deb Alloh taolo taant qilsa 3 yo'la bendelari shutib qayrilatgan. O'shandaqdan biz Ramazon oyida tunda turib olib, qanday tilak qilsak, qanday maqsad qilsak Alloh taoladan tilasak, inshaalloh shu tilaklarimiz qabul bo'ladi ekan. Yana bir boshqa oyatda aytadi, Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. O mo'minlar, sizlarga Ramazon oyida bir ay roza qarmoq farz bo'ldi. Birle sizlarga emas bu Ramazon. Sizlardan murda ummatlarga da bu Ramazon farz bo'lgan. Adam atavdan tartib shul vaqtgacha kelajak. Adam atav jaralgandan beri bu roza var. Keyin chiqqan emas. Murda qancha payg'ambar bo'lsa, 124 ming payg'ambar bo'lsa, o'shalarning barlig'iga bu roza bo'lgan. Shul vaqtgacha kelajak. Sizlar o'ylayapsizlar bizga Ramazon farz bo'ldi deb. Adam atavdan tartib shu vaqtgacha Ramazon farzligi ulanib kelajak. La'allakum tattaqun. Sababi roza qarmab, sizlar dozoq otidan saqtalib qolishingiz mumkinchiligi bor. Roza qarmab Alloh taolaga yaqinlashishingiz mumkinchiligi bor. Roza qarmagandan keyin nafsolat, shayton qochar. Har qanday yaxshilik ishlar, savob ishlarga qiluvga o'shal roza sababchi bo'ladi. O'shandaqdan roza qarmasanlar, sizlar taqvoli bo'lib dozoq otdan qutqarib qolasizlar. O'shaning uchun bu roza ilgaridan farz bo'lib kelajak deydi. Anin Nabiy sollallohu alayhi vasallam qala Alloh taala kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, bu odam balasining qanday savob ish qilsa, namoz o'qiydi,
кайрысан кылабы, закат береби, илим окуйбу, бардыгы өзүнүн пайдасы. Өзү үчүн. Бирок орозосу мен үчүн дейт Аллах Таала. Бардык кылган сооп иштерибиз өзүбүз үчүн экен. Бирок орозобуз Аллах үчүн экен. Эми бул жерде Аллах Таала орозоңор мен үчүн деди. Себеби орозо шундай амал, муну эч ким билбейт. Bir ошол адам билет, Аллах Таала билет. Аны орозо ачыкпы, орозо аны эч ким билбейт да. Bir Алла өзү билет. Намаз окусаң бирөө көрөт, закат берсең бирөө көрөт, bir жакшы кылсаң бирөө көрөт, бирөө билет. Орозо кармаганыңды bir Аллахтан башка эч ким билбейт. Ошондуктан бул орозоңор мен үчүн дейт.